Samsung nas je ponovo iznenadio sa svojim najnovijim modelom Galaxy S25 Ultra. Pa sad dobro, nije nas toliko iznenadio zato što realno nema previše promjena u odnosu na prošlogodišnji model, ali nas je svakako obradovao što bar na papiru deluje da ima više promjena nego što je bilo kod iPhone 16 Pro prošle godine. U ovom videu detaljno ćemo proći kroz sve novine i inovacije koje kompanija nudi ove godine, pa hajde da krenemo. Možda najveća promjena se vidi u osveženom dizajnu. S25 Ultra je 15 grama lakši i 0,4 mm tanji od prethodnog modela. Tu je i novi Gorilla Glass koji nudi jaču zaštitu od fizičkih oštećenja i 15% su smanjene ivice oko ekrana. Samsung je odlučio da ostane uz jednostavan izbor boja. Iako ja lično uvijek kupim telefon crne boje, nekako cenim kada je proizvođač kreativan sa bojama, kao što se to da vidjeti kod konkurenata, ali Samsung je ove godine odlučio da, bar što se tiče uređaja Galaxy S25 Ultra, ostane pri jednostavnim bojama. Samsung najavljuje veliki skok sa One UI 7. Obećavaju osvežen izgled, bolju brzinu i bolje mogućnosti prilagođavanja. Ono što posebno privlači pažnju je podrška za softverske nadogradnje do 7 godina, što je veliki pomak u odnosu na konkurenciju. Jedan od glavnih noviteta je Gemini 2.0, veštačka inteligencija koja je dostupna na klik na ovom telefonu. Kada je u pitanju AI, postoji kolaboracija između Gemini i Bixby, ali većinu zadataka obavlja Gemini. Navodi se da će moći da se obavlja razgovor sa ovom veštačkom inteligencijom kao da pričate sa realnom osobom koja je tu da bi pružala pomoć u svakodnevnim zadacima. Da li će ova veštačka inteligencija biti dostupna na srpskom jeziku? Pa jednom sigurno, ali za sad nije, jer su najavili podršku za 20 jezika, među kojima se ne nalazi srpski. Tako da nisam baš siguran koliko će ove opcije značiti ljudima koji ne govore engleski. Ali ajde da prođemo par primjera na koji način može da nam pomogne Gemini. Možete dozvoliti pristup veštačkoj inteligenciji da posmatra šta radite na ekranu i da interaktivno razgovarate o tome, na primjer, kakve pantalone bi vam odgovarale. Može vam dati predlog za ispravljanje gramatičkih i stilskih grešaka u vašem tekstu ili da skroz preformuliše svaku rečenicu. Postoji mogućnost pretraga fotografije na osnovu opisa, na primjer kada bih rekao pronađi sliku mog psa od prošle godine u crvenom prsluku pored torte, veštačka inteligencija bi trebala da ovu fotografiju pronađe u roku od par sekundi. Ako čujete neku muziku na telefonu, Gemini vam može odmah reći o kojoj pesmi se radi. I lepo je vidjeti da su sve ove funkcije objedinjene i dostupne na dugme. Može da obavi prevod i transkripciju poziva. Zamislite da tokom važnog razgovora možete odmah dobiti njegov tekstualni zapis. Super, ako ikada bude dostupno na srpskom, još bolje. Nowbar prikazuje personalizovane informacije poput rezultata uživo za tim koji često pretražujete na Google ili ako treba da krenete na aerodrom kako ne biste zakasnili na let. Generisanje stikera i slika je zanimljivo, nije nešto što ranije nismo vidjeli, ali test će pokazati koliko je ova opcija korisna. Ako vas zanima kompletan test Galaxy S25 Ultra, onda zapratite kanal i očekujte ga u februaru kada se telefon bude pojavio u slobodnoj prodaji. Uz kupovinu telefona dobijate i Gemini Advanced, potpuno besplatno 6 meseci. Uz Gemini Advanced dobijate i 2 TB prostora na Google One. Po isteku 6 meseci platit će se 2600 dinara mesečno. Ako ste neko kao ja koji plaća $20 mesečno za napredniju veštačku inteligenciju i 1050 dinara mesečno za Google One, onda shvatate da kupovinom ovog telefona za 6 meseci možete uštedeti preko 20.000 dinara. Samsung obećava da naša interakcija sa veštačkom inteligencijom neće biti upotrebljena za njeno usavršavanje, niti će biti deljena sa trećim licima i da su naši lični podaci zaštićeni Knox Vault tehnologijom. To je svakako pohvalno, s obzirom da bi možda delili i neku osjetljivu informaciju, ali na kraju na nama ostaje da li verujemo kompaniji da će zaista ispoštovati dogovor sa svoje strane da čuvaju naše podatke i da su naši podaci zaista privatni. Galaxy S25 Ultra dolazi sa Snapdragon 8 Elite procesorom i obećava značajno bolje performanse. AI zadaci se obrađuju 40% brže, prilikom igranja igrica imamo 18% brži frame rate, dok efikasni rad procesora omogućava duže trajanje baterije od sat vremena. Galaxy S24 je već bio izuzetan kada je u pitanju trajanje baterije, tako da je lepo vidjeti da ove godine dobijemo sat vremena gratis, iako ostaje isti kapacitet od 5000 mAh. Jedina hardverska promjena kada su u pitanju kamere je kod širokougaone kamere, kao i kod iPhone-a, sada umjesto 12 megapiksela imamo kameru od 50 megapiksela. Kod iPhone 16 Pro su se opekli zato što zadržali su istu veličinu senzora i podelili su 1 piksel na 4 manja da bi dobili veći broj megapiksela, a za svakodnevnog korisnika to apsolutno ne menja ništa, čak u nekim slučajevima kvalitet je postao gori. O tome pričam u videu gdje upoređujem iPhone 15 Pro i 16 Pro i link za taj video sam ostavio u opisu ovog videa.
Ja se zaista nadam da Samsung ovde nije odradio neki marketinški trik i da imamo neku promenu u veličini senzora što utiče i na bolje fotografije i video snimke. Od softverskih unapređenja istakao bih Best Face. Kada pravim porodične fotografije uvek moram da koristim Photoshop kako bi spojio nekoliko slika da bi svi ispali dobro. Ovde imamo obećanje da možemo izabrati najbolji izraz lica za svakog pojedinca. Sledeće unapređenje je Nightography. Noćni snimci su uvek bili izazov za pametne telefone, tako da će AI biti zadužen za smanjenje šuma, posebno u pozadini i posebno na objektima koji su u pokretu. Čekam da ovu opciju detaljno istestiram zato što na osnovu demo snimka koji smo videli na prezentaciji malo mi deluje kao crtani film, a ne kao pravi snimak. Zatim imamo audio izolaciju. Slična funkcija me je oduševila već na iPhone 16 Pro prošle godine. U suštini moći ćemo da izaberemo koji detalj zvuka ostaje u videozapisu, a koji detalj želimo da eliminišemo ili da istaknemo. Kada je ova opcija u pitanju, bit će zanimljivo vidjeti da li će Samsung uspjeti da podigne lestvicu na više nivo. Log video snimanje. Ova opcija nam omogućava potpunu kontrolu nad bojama u postprodukciji i bolji dinamički opseg, što znači da imamo više detalje i u svetlijim i u tamnijim delovima slike. Kao ljubitelj mobilnog filmskog snimanja, ja ovu opciju pozdravljam i definitivno ću je koristiti ukoliko odlučim da zadržim S25 Ultra. Zašto to govorim? U februaru planiram da snimim test gde upoređujem iPhone 16 Pro i Galaxy S25 Ultra sa posebnim naglaskom na kameri. Ja sam pre godinu dana prešao na Apple skroz eksperimentalno. Zaista ne mogu reći da mi se sve sviđa i mnogo toga mi fali sa Androida, ali sam odluku doneo zbog kamere. iPhone je prosto bolji i bio je bolji u segmentima koji su mi najviše značili. Da li će me S25 Ultra ubediti da se vratim u svet Androida, vidjet ćemo u februaru. Samsung Galaxy S25 Ultra nam ove godine nije doneo mnogo unapređenja kada je u pitanju hardware. Više vidim unapređenje u softveru, što i nije toliko značajan upgrade jer sam siguran da će većina tih novina biti dostupna i na prošlogodišnjem modelu. Ali sve u svemu od dizajna i performansi do AI funkcionalnosti i kamere ovaj telefon obećava puno. Da li će opravdati očekivanja, pokazat će test u februaru, tako da pretplatite se na kanal, ostavite like, komentar, jer evo šta vas očekuje u februaru. Detaljan test Galaxy S25 Ultra, poređenje iPhone 16 Pro i Galaxy S25 Ultra i poređenje S25 Ultra sa ranijim Ultra modelima kako bi videli da li je bilo nekog značajnog skoka u odnosu na prethodne generacije. Vidimo se u februaru.